amafuphi ushuthi kwakhona abantu kulesi simo abazithole bebasendlaleni kakhulu baba seendlaleni yes ngaloko kobudlelwane ukuthi because abasa connect but also omunye uzoba kwindlala yomdavazo ngenxa ye lifestyle whether utshwala ngoba khumbula phela uDecember uzophuza utshwala uzo affect umdavazo uDecember awulali kahle kuzo affect umdavazo uDecember udli kahle udla ijunk into zo affect umdavazo konke lokho sigcina sezigcinezela kumdavazo so mhlambe ngiqale ngotshwala nje kukodwa ngoba phela abantu abaningi abazijabulisayo bathi sijabulisa ngotshwala alright khumbula ukuthi utshwala the minute usuphuza kuzokwenza njani kuzohamba number 1 kuzodunga kudakwe imizwa yakho so wena lokho othi kuyimizwa isuke ifadalele nje iphansi ngoba phela utshwala wenza imizwa yakho ifadalale ibe phansi so kuwena umuntu wesilisa for one because imizwa yakho ayiphezulu kakhulu ngoba uthathe utshwala lokho kuzokwenza ukuthi either uzoshaya u1 kodwa u2 waphuza ukuvuka kusabathe uthi u2 wami uyaphuza ukuvuka kanti kuba ne-delay angithi imizwa idakwe utshwala uzothwenzile wenza uduwa ufike kodwa kuvutha indaba ngoba imizwa yakho ayifiki kulesa sicongo sokuthi ngize kufike kuvutha indaba even if ufikile uzizwa ngathi nje uyaputshuza nje uchitha into ethi nje putshu awuchithi kodwa into estrong izwayo nawe kuvevezelise uze ukuthi cha ngibambe ngadedele ngabamba ngayeka umuntu wesilisa kulo wesifazane naye because utshwala kuzokwenza ukuthi kudakwe imizwa yakhe kungenza ukuthi angabi manzi kalula ngoba lemizwa yokuthi esenda imessage kwinkomo yakhe ukuthi ayibe manzi kuzivuleke kuze wena ungene iphansi ithathela kude so uthathela kude ukuthi abe on thola wena u-on manje uyamfuna manje thathela kude gcina soba ngathi wena usuyashesha ukuchitha ngoba kanti imizwa yakhe thathela kude ngenxa yani ngenxa ukuthi uthathe utshwala so uyayibona ke lento ukuthi izokwenza kanjani kubudlelwane kakhulukazi uma kukhona oyedwa ophuzayo omunye akaphuza isizokwenza lento ukuthi kukhona kulobudlelwane ongenele number 1 ngoba kukhona ofunayo kodwa futhi khona ongakwazi ukuthi agculisa enelisi but also lento sizokwenza ukuthi siniyablameana ke manje sokuba neblame ukuthi ayi blame yakho but while ngikublame okusho ukuthi wena uzozwani uzozukuzinyeza wena so kukodwa lokho ukuthi niyablameana umuntu uyazinyeza niyaxabana nakusha ngento eyodwa kanti ingenxa ukuthi umdabazo awuzange uzohambe kahle kanti ingenxa ukuthi 1 kungene utshwala in the situation uselapha kutshwala dokotela nangaso leso sikhathi la ngaphandle ikhona into ethi sizosilungisa ke dokotela ikhona into ethi ikakhulukazi mawukhuluma ngosilisa nowesifazane ikhona into ethi laba besifazane uma ngabe sebedla utshwala behlela ngenzansi ikhona into inkulumo enjalo besisekwa izinto ezibonakala ebumnandini indlela abantu abasebenza sekuseke sekuphele amahloni sekwenziwa ucansi budedengu sesibona ama video esetrenda ikakhulukazi ngoba siphila kulesi sikhathi samanje sama cellphone ubona sekhona lama video aqhamuka ebumnandini sure let me tell you why medically utshwala noma kubani whether wesifazana nowesilisa utshwala kugcinezela into enza kuwena ukuthi uzibambe awukwazi ukuzibamba ngenxa yatshwala medical sithi yehlisa ama inhibitions so okusho ukuthi wena kuba nemizwa ongakwazi ukuzibamba kuyo ngenxa yawo utshwala alright but now okunye ukuperform ngoba ungathola ukuthi uyabona so awusakwazi ukuzibamba ngoba utshwala wenza ukuthi ungakwazi wena number 1 utshwala ukwazi ukuthi ungakwazi ukujudge nje situation ukuthi ku right lokhu ngikwenze noma akukho right na okay so usuyangena enkingeni sebepitshana kuwona nama toilet lawa abekwe public angaze bampitshana upitshana kuyenziwani lapho usasegonqoza nje gonqoza i-toilet liyawo i-toilet ukuthi abantu uyavula awunabo abantu babhizi nkonzweni ngoba ikube isemnandi again akhumula ngithe one of the things futhi utshwala wenzayo ukwenza ukuthi wena ube impulsive angathi ungenza nyoma yini manje uyabona wenze nyoma yini but also kakhulukazi the fact ukuthi utshwala wenza ukuthi ungakwazi wena ukuthi uzibambe and nokuthi ungakwazi ukujudge situation ukuthi lento ngayenza lento ifanele yini ukuthi ngiyenze iyona izinto ezigcina sezenza ukuthi umuntu afike esimeni ongafanele ukuba ungena kusona all right
But now ngiqhubeka futhi ngawo December, one of the things ezokwenzeka ngo December ukuthi because of amaphathi awulali kahle ebusuku kunomsindo awulele kahle mhlawumbe uyatravel uyalana kunamaphathi ugcina ungasalali kahle. Now khumbula ukubaleka kokulala nje kumdavazo ngoba ngesikhathi uthola isikhathi wena sokuthi ulale kakhulukazi umuntu wesilisa ilapho umzimba wakho siwakha khona le hormone le chemical yakho esilisa okuthiwa testosterone, which is why imulele ebusuku kuvuke ngayo nje ubona ukuthi umnomzana uphakeme nje uyazibongela. If akusho lokuthi turned on but uyavuka nje umnomzana umile or nasekuseni ushimpilo eyenziwa ukuthi wena ulele ngoba ngesikhathi ulele lapho futhi umzimba owakha khona le chemical yakho yesilisa. So ubona ukuthi kwenzeka kanjani ke kuwena ngo December ngoba usalali kahle nezikhathi zakho zokulala suzishintshile. So ngo December sogcina wena one izoyehlisa leyo chemical yakho yesilisa. So indukiso nokuthi ngesinye isikhathi nje ivele ibe soft nje uthi hawu wenze njani namhlanje wavele waduba nje waba soft. Kanti ngoba leyo hormone yakho seyehlile. All right, but two kungenzeka futhi ukuthi ube neconsana nje ube neconsi nje ngo December ngeke ukuthi ube neconsi and the same time futhi ube nobumnandi ngoba iconsi lihamba nje lodwa libe iconsi kakhulukazi kulo owesifazane uthola ukuthi useneconsi uthi noma mhlambe wena ke uthe uyashaya u1 loyo kwangashayeka useneconsi sothi hayi vele uyeke nje nalo tebedebe wakho uyabona kanti useneconsi naye akasakwazi ukukubekezelela kanti usenziwa naye ukuthi futhi useneconsi lokuthi akalalile. All right, so I generally advise abantu ukuthi even if nise holiday zamana ukuthi at least kube na 2 days ngesonto lapho and resetha khona ukulala kwenu kukodwa lokho kuzosiza ama hormones enu ukuthi abuyele esimeni kahle ngoba wakha umzimba wakho ngokuthi wenze leyo nto kuzo recover from lobo bumnandi lobo soke ndlule kubona. Kona ke mlalelo Khoza FM siselawini noDokotela Nomcebo Mthembu. Inombolo eyilula kakhulu ozongena kuyona le nombolo 8086 002437. Mhlambe ngenze khona umbuzo nawo noma khona ufuna ukuphawula ikakhulukazi lokho esikhuluma ngako sizoqhubeka noDokotela sikhuluma. Dokotela ngesikhathi besazofona noma bathuleke ivoice note ukuthi sizokuthi babe ingxenye yokukhuluma kwethu. Sure. Enye izinto evamise ukuthi zibe khona ukusebenza kwemali ngokwempilo nokudedingo ukuthi uyabona lento ukuthi mase idlulile yonke lento nansi ke gebe sikhona ke imali iyodwa inkinga yemali vele idala ingcindezi bakhona bese kuba nezinqumo ezingase zingabe izinhle ezinye zazo omunye umuntu athole esezoba kubudlelwane obuzomnikeza imali ngenxa yokuthi vele ufuna ukucover indleko manje ngo December unayo umuntu athandana naye osomathuba basebenzisa ithuba lokwazi ukuthi vele unamali esengena ngako lokho azithole esengena ocansini ongazi noma ukudayiselana ndlela thizeni kodwa uma usulalela omunye umuntu umuzwa ethi omunye vele kuyafana ngoba ngiyalala nje nomshengi ngoda akanginiki imali akanginiki lutho unalo engizolana naye bese ngithola imali ngikwazi ukukhava izinto zami le hayi ukuthi ithinte uhlangothi olulodwa kuphela ubili mhlambe kungenza kube owesifazane kuphela uyothola nowesilisa la kunenkinga yemali ukhona owesifazane alright ngakwezimali akamthandi kodwa kuzozithola kulesi sikhathi ngenxa yemali fanele ngibuyele nje emsebenzini ukuthi ngizilunge izinto so fanele ngithi ukuyohlala eRichmond so uyamuse empeleni ngacishe kube njalo look egcineni ngale kwaloko leyo enye ingxenye yezinto ezifaka ama relationship under pressure ngo December. All right, ngale kokuthi ubani onikeza abani imali uDecember nje unento eziningi ozidinga imali so wena uzithola ukuthi abangani bami ngibonile bapostile benze ukuthi umakhelwane uthengele bani ukuthi so kukodwa lokho kuzokwenza ube nezidingo ezinkulu zemali ezofaka ipressure kulobudlelwane lobu wena okukona wena owesilisa uyambona lo wakwakho ukuthi uspenda
kakhulu imali lo muntu so kukodwa lokho siyakufrustrate ke manje but also at the same time ukubona ukuthi unezidingo wena ongakwazi ukuzifeza lokho kukwenza wena uzinyeze nako futhi sokuzo affect ekameleni ngoba siyazinyeza manje wena suzibona ngathi hey awuyona indoda le okumela ngabe uyiyona suzibukela phansi and the minute wena umuntu wesilisa uzibukela phansi nomphambili wakho uzobheka phansi okay ngenxa ukuthi wena uzibukela phansi isikhathi sama bonus omunye umuntu avela ispende nje ibonus noma kanjani omunye afuna ukukubonisa ngebonus yakhe ahamba athenga into engakutshelile ukuthi uzobona ngemoto entsha ukuthi hawu usuthenga imoto ngikhona ngiyindoda lekhaya or ngumama lekhaya usangitshelile mina so ebona kugcina imali isetshenziswa also as a power struggle between abantu ababili abathandanayo alright kanti kubalekile ukuthi kube nokuvuleleka ngayo imali ngoba ukuvuleleka ngemali kuyasiza ukuthi kwakhe ukuthembana ku relationship and once nithembana nomuntu wakho no matter yini le kade ishilo ngoba ukutshelile navuleleka kukodwa lokhu kuzokwakha uthando and also kwakhe nokuthembana kuphi nakhona futhi kumntavasi alright singakhohlwa ke kodwa futhi ukuthi akhona amanye ama pressure emndeni imndeni engenelelayo you know kulezo zimo lezo and even if umndeni for example kungaba ipressure nje yokuthi njengoba desishile eqaleni ukuthi kuvakasha obani izingane mhlawumbe uspend imali kakhulu lo muntu ngimbonile spend einganeni zakhe kakhulu zonke izingane ngizeshela lapha eRichmond ngazange ngitshele ubona usufika nebhasi nje ukuthi nazi sokufika ngizithengele uChristmas zonke lezi izingane stationary uma sezihamba uyabona so uyayibona yonke leyo nto even if uyenza wena ngemali yakho but mina kuzoba ngathi uyabukisa wena ngoba unemali ngoba ikhona lento kubudlelwane ukuthi uma kukhona nemali kuba ngathi owenzela abantu bakubo kakhulu or wenzela izingane zakhe kakhulu because kumina uyabukisa but you know truth be told leyo budlelwane even phakathi kwabantu abazalanayo uthola senivakashela ekhaya manje kodwa khona udadweni nomfowenu eningazwani naye so uyobhekana nalomuntu ke manje ukuthi ngiyobhekana nosibani manje lapha ekhaya and asizwana yabona leso stress leso and leso stress uzosithatha wena usibuyise kuphi uzosiza la embedeni futhi so kunokomparana manje ukuthi ubani usezuzeni kulonyaka mina angizuzanga angathi bayatsaka so konke lokho nithi nobabili lana usiyacomplaina mhlambe owakwakho ukuthi ne umbonile umfowenu nomkakhe bebesichomela manje wena usuzothini ngoba manje awusakwazi nanokuthi uthathe iside ke manje kubona bobabili so but I think into ebalekile kakhulukazi kuleyo if ukuthi seniya nemndeni yone extended ukuthi never ever ukuthi umuntu wakho uxabane naye kodwa umcorrect phambi kwabantu abanye kakhulukazi bakini okay njalo phambi kwabantu bakini wena mvikele even if uzothi mase nobabili uthi yabona ke lapha ya busuphumile kodwa mvikele phambi kwabantu bakini kakhulukazi lento ibalekile as part of ukuhlonipha yena but also nokuhlonipha ubudlelwane benu Kona ke mlalelo Khoza FM sithinte kule nombolo lula code 0860002437 lona ke Khoza FM sisela wina nodokotela nomcebo mthembu ukulahlekelwa othandiweyo akulula neze kungakushiya unencindezi enkulu kwa clientele izinhlelo zethu zomncwabo zikhokha imali engakaphela amahora ngo24 uthole ne-airtime ka200 wamarandi uma ufaka isicelo samalungiselo omncwabo sikhava abantu abangafika ku13 kwiplan eyodwa SMS ukhozi ku44419 ku44419 iClientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelicense imibandela iyatholakala online usebenza amanani ajwayelekile Umsakazo lalelo Khoza olomaphephelo dokotela ngiyafisa ukuthi siqale singena sibathathe abalaleli mhlawumbe sibeqhubeka nengxoxo yethu ngoba vele okunye kwabo ezinye zezinto kuba into ama resolutions uma sesiqala kuya yonke lezi zinto sibuya kanjani emqiqweni ebese ujwayele ukwenza ziba khona nezinto eziba ama carry overs yawo lento ukuthi ngo2025 khona ezinye izinto bekade ngikhandela angiyithandi le ndaba yakho yokuhlolwa women on top kodwa Athathe ukhoza sawubona okay kunjani baba mfowethu udokotela nangu khona umbuzo nawo ya dokotela
Siyabonga Dlo, mfundisi. Dlo. Awu, siyabonga. Ungenile uphakathi. Kuyashisa phakathi. Uphile mfowethu. All right, Dlo. Umuntu ukhoze sawubona. Siyaphila. Awunambuzo. Wemxhomosha. Mfowethu ungenele Uzohleka. kodwa Sengitholile. ubona ukuthi singene ngale ubona uqala uncome kuqala kodwa ubheke yena kuhlekweni lakhe. Uphile egoli. Siyabonga. Mawubuye nje egoli wazi ukuthi unecala ekhaya. Usazoqula lelicala lokuthi uncoma udokotela la. Bye bye. Ukhoze sawona. Ukhoze sawona? Asikhethe besithathe umuntu ukhoze sawona? Sikhona thina bhuti kunjani? Kulungile futhi ulifihli ilungelo lakho. Ayatholakala namaphilisi ongawasebenzisa uma ufuna ukuthi Umithisa umuntu wesifazane. Okay. Awungitshele baba ngizokubuza imibuzo mhlambe emithathu, okay? Isidoda sakho ngesikhathi ufika kuvuthondaba uyazizwa ukuthi ukhipha isidoda ngesikhathi ufika kuvuthondaba. Oh, asibi namandla, siyatshuza, asiyavuza, asitshuze. Oh, umbala waso unjani? Unjengamanzi, ezinjengamanzi la ukuphuza, simhlophe, sigrey, siyellow, sinophinkana kancane omuphi umbala la olapho. Oh, kakhulukazi mhlambe if usebenza iround yesibili gcina susiba amanzi. Okay, mhlambe uyazi ukuthi kumama uma usuchithile siphuma nini? Siphuma ngaso sikhathi uma usuqedile ukuchitha kuyena nyoma nangakusasa mhlambe ukakutshela ukuthi hawu sikhona isidoda esiphumayo nyoma mhlambe awukwazi lokho. Oh, kukhona nakuwena esisalelayo ngesikhathi usuphumile kuyena kodwa ubuzo ngathi sikhona esisalelayo. Oh, ayikulungile. Uyazi ukuthi kakhulukazi baba kufanele wenze njani? Kubalekile ukuthi ukukline lento okuthiwa iprostate kuwena, okay? Ngoba iprostate iyasiza futhi ekwakheni lolo ketshezi lolo olikhiphayo, all right? Okwesidoda sona, khumbula ukuthi umzimba wakho uwumuntu wesilisa, isidoda sakho sakhiwa umzimba wakho, okay? So siwuwe. So the more wena uphilile, unempilo, uhealthy, udla kahle, ungaphuza utshwala, ungabhemi, ungadli kakhulu inyama, ungadli kakhulu into ezine acid, konke lokho kusho ukuthi umzimba wakho uzokwakha isidoda esiphilile futhi ngoba siphuma egazini lakho, all right? Now emva kwensuku ezu64 kuya ko74 kanje umzimba wakho usukusowakhe isidoda brand new esisha futhi isidoda, even if leso kade uskipper before besikade weak, but wena the minute umzimba wakho usu strong sisokwakheka ngegazi lakho sesiba strong, okay? So okusho ukuthi kunezinto ongazenza wena nanokudla ngendlela odla ngayo nangendlela ophila ngayo, one ezokwenza nje ukuthi umzimba wakho awube strong. All right, but also i-check i-prostate yakho, uye kudokotela wakho ukuthi akakayi-check na i-prostate ukuthi ayivuvukele yini, ayina infection yini, akukho yini lokublock khona, mhlawumbe wakwaba nesichenene wangasitreat kuqala, njalo njalo, ngoba ezinye izinto futhi ezo affect nje ukuthi nje wena siyavuza kodwa asitshuzi isidoda sakho, okay?
and then udle nokudla futhi okuzosiza ukuthi umzimba wakho awusakhe esidoda lento le hormone bengikhuluma ngayo ngithe i-testosterone ngoba leyo hormone iyona egcina seyenza onoshobshobu bakho ukuthi abaphile kuthina ke odokotela kuziwenza ingane ebalekile ukuthi unoshobshobu wakho akaphile ebhukude futhi mekwazi mebhukuda aye phambili angayimuva ngoba khona unoshobshobu uthi uyamkhipha isidoda siyemuva nokuthi siye phambili yiko ngithi uthi uma uchithile ubona kusheshe kubuye futhi kanti isidoda sakho asibhukude siye phambili sibhukuda siyemuva okay yebo owesinye sibhukudi at all or mhlambe asekhekile kahle asikwazi ukugijima silesimele siye khona kodwa if wena uphila kune chance ukuthi kulesidoda esama million ozosikhipha sikhona isidoda esizophila sizokwazi sifike kumama simqhumbuse iqanda lakhe okay so njoba ngithe inyama nje ngiyazi umuntu wesilisa uyayithanda inyama ngiyakuzwa ukukhuluma nje ukuthi inyama ayithanda ngithi uyayithanda inyama ngithi usakhona sorry okay mhlawumbe ngizoqhubeka na now ngiyakhuluma ngenyama it's not because inyama ayikho right Mshengu it's because isikhathini esiningi izinyama zamanje azisekho izinyama eziphilile kwazona zijoviwe zinento ezithize kanti imjovo yezinto lokudla kwazo fast food nani kujove ngama chemicals sine siwabiza ngokuthi phytoestrogen nami le gama lithi estrogen ichemical yomuntu wesifazane leyo so kuwena uma ufuna ukwakha isidoda esiqinile iyasithena isidoda sakho nomzimba wakho ngoba sudla ukudla manje wena okujovwe okune chemical ye hormone yesifazane esigcina sesisithena nesidoda sakho so slow down njalo kodwa angisho ukuthi kuzovimba kodwa lokwenzalo kodwa ngesikhathi sisakha isidoda sakho kumele senze sure ukuthi siya ring fence ukuthi yonke into ezokwazi ukuthi ikusize asenze sure thina ukuthi siyayibheka kwenzeke kahle ngendlela kodwa nje okukhulu baba bangalahlekelwa yithemba okay yazokala yes awusibone ukuthi samthola lemoya la ukhoze sawubona yebo sawubona kunjani futhi sikhona ukuhamba kahle akuhamba kahle nangu dokotela ngicela ukuba mfowethu usune ingane ingaki we hadeb uyasupporta le ngane ngeke wena bopha ama tubes wena ngumuntu ofunela bopha ama tubes kulekuthiwa umuntu wesifazane abopha ama tubes nangu umuntu ofunela bopha ama tubes okay ngoba uthisha I hope ayikho ingane oyimithisile phela mngani wami ngithi kodwa manje uyabona usuqabanisile wena manje esikoleni uma sumithise abantu ababili ngoba kusho ukuthi umithisa ushiye wena kusho ukuthi umithisa ushiye into hit and run njoba bewu16 nje sebebabili esikoleni esodwa uyabona ukuthi yakhumbula last month Mshengu sike sakhuluma ngesifo somuntu olithanda kakhulu ucansi ongeneli ngafisa ukuthi ubhuti akangene ku podcast yekhozi na ku Medilution ahamba kulalele lokho ukhulume ngalokho sasikhuluma ngomuntu owenza ucansi kakhulu ongeneli ulekulala nalo manje lalela vele if kuukuthi wena wenza ucansi nalo uzommithisa kakhulukazi if kuukuthi ulala nomuntu nje mhlawumbe ulala naye njalo uzungena ngalesikhathi kuyena iqanda lakhe livuthiwe lizosibambe isidoda sakho okay mase uyammithisa manje uyazibona zonke lengane ufunela usupport wena uyazibona zonke lezi ingane wena ezoba nenkinga ukuthi azinababa ngoba ukwazi ukuthi ububaba kulengane ezu16 no mama bangafani so uyabona zonke lezi ingane usuzozona ingqondo yazo manje sezikhulile size abantu abadala ngoba sizobe lihlukumezekile ngoba awukho wena empilweni yazo whether ezamantombazane noma ezabafana so already uyabona ukuthi wena susonela eSouth Africa manje ngalento oyenzayo awuhambi yothena mbhemi ngeke kodwa ngiyafisa mina ukuzwa kuwe wena mfowethu ngaphambi sikudedela ikuphi wena okufunayo njengamanje
Oh. Imake kodwa ngicela ukukubuza ukuthi ngoba one thing una 31 usushadile cha manje uzovala kanjani ngoba phela kuzodingakala ingane yasemshadweni futhi I don't 16 serathola zina. ushuthi shada omunye omama bengane ke uyazi lalela shuthi wena either uzothatha ungathatha isithembe thatha omunye umama walezi ingane at least kube khona ingane kulezi ingane zakho wazi ukuthi nanga umuntu ingane ngizoke ngizikhulisa okuyezami ngoba uzothi usuka la wena ugcina sothi ngifuna ukugana umuntu ongenangane ube wena onengane eziwu 16 uza nebhasi wena. lalela siyagcona uyazi siyagcona kodwa sikutshela iqiniso kodwa asilwi nawe kodwa into okumele uyicabange ngempela le baba ngoba wena bokuchitha nje kuphela kumuntu wesifazane nobumnandi kodwa kwakhe kumuntu ophilayo okudinga ngemali okudinga ngesikhathi sakho okudinga imizwa yakho odinga ukukhuliswa wena sengisho ingane yakho ke manje okay Setubule lesipha. Asgage. Nyoma sebenzisa condom ngembhemi iyakuhlupha yini inkinga ngiyafaka phinduphuka awu cha awufaka usayizi ke wena shothi ufake icondom enkulu engakulingani masiyawo Kodwa vele ngoba aseyathola or encane asatholakala eventilation. yes asekhona ama condom lalela Asila akulandele dodo. look mshek usayizi kuba lalela if ungasebenzisa usayizi we condom number 1 either le condom le inkulu kakhulu or incane ngesikhathi ungena kuyena wafenda kakhulu imincane wangena waphuma iya fold iroll back isalele kuyena umuntu wesifazane kanti usebenzisa icondom encane wena okay so uyayikhipha yiwi kanti okay Nendlela yakhe ukuyikhipha. yebo Nokulungile wenza ngathi ushintsha iposition kanti usekhipha icondom Kodwa ke kuyinqumo ngineqiniso lokuthi ngoba uyayibona ingozi. Kumele uthathe isinqumo esiphusile ngekusasa lakho. yes good and if udinga usizo ngokusithatha leso sinqumo uboza kumina ngizokwazi ukuthi ngikusize okay lapho ngizoyishiya baba yes Yeah. Sibonge Okay. kodwa sibonge kulabalaleli abantu. yes Kodwa kuningi besingakhuluma ngako ikakhulukazi masikhuluma ngale. Sasiya ngasegoqeni nto. Ikuphi okumele kwenziwe umlaleli ekhaya ukuzama ukubuyela emqiqweni obujwayelekile kwaso sonke isikhathi. okay look uJanuary lesikhona manje iqiniso yileli uJanuary baningi abantu ngoJanuary asuke sebezisola nokuzisola nje ngezinto ezithize abazenzile kodwa kakhulukazi uJanuary kuyisikhathi lapho also ozibonisa wena khona ama decisions owenze ngoDecember ukuthi yini decision engenze whether ngenza i-decision yokuspend imali kakhulu whether ngenza i-decision yokulala nomuntu engamazi manje sengisele nesiso or yena usengishiyile ngishiya nesifo njalo njalo okay kodwa into ebalekile ukuthi asilungise leyo nto okay so into yokuqala nje ukuthi uma ukubudlelwane kakhulukazi whether kwenzeke inkinga zemali inkinga zasekameleni inkinga zemndeni khulumani ngalokho kungabi khona umuntu ogxeka omunye umuntu if khuluma ngawe yabona uma ukhuluma nomuntu wakho uthi kwenzeke ukuthi nokuthi kanje mina ngazizwa kanje ungathi wena wenze kanje kusho ukuthi wena ukuthi okay shift blame very important ngoba phela uyakha wena manje uyakha kuwena nobudlelwane bakho okay and very important ukuthi if ngena xakazisane qalani phansi nenze connection angabi umdavazo oyilanguage ukuthi ayisesibuyelene ku right cha akunjalo qala phansi wenza iconnection nomuntu wakho mhlambe leyo connection ukuthi nivumelane cha sizothintana nje sizomasajana singalalani uzobona ngesikhathi nilalani kuyoba mnandi lokho kungaphezulu kokwenza ngoba akekho yobe neguilt ayikho babambe iziqubu nobabili nyobe senifuna lento nobabili okay nihleke ndawonye ave kumnandi ukuhleka nomuntu wakho you know nihleke ndawonye enifundane futhi ngoba uma seke kwanenkinga kubudlelwane kukhona ukufundana obusho kudinga ukuthi ubuntu yabona into ethiza ngithandanga ngempela so that means sokumele nifundane
fresh futhi kabusha nithandane afresh ngathi lo muntu senenza kabusha le futhi ekuqaleni phansi kwenu nibe nezinto zenu enizenzayo nobabili mhlambe njengoba kuunyaka mhlambe nithandaza nobabili mhlambe seniyawalka nobabili niyaplana into ethize nobabili ama date nights ethu sobabili into enizozenza nobabili ezizogcina seziba yes izimnandi nizama ukwenza ama memories nobabili kakhulu kodwa nje kakhulu mshenge yazi ukuthi ilaphi lapho usudinga khona usizo okay ngoba zikhona izikhathi lokuthi hayi ngi-right somndeni kanti khona lo usudinga khona usizo if kuukuthi wena usuyayibona ukuthi le nkinga iyaqhubeka kumdavaza ukuthi induku yakho ile kuyavuka iyawa or uyabona kumdavaza ukuthi imizwa yakho indikindiki mhlawumbe umuntu wesifazana or uyabona ukuthi kubudlelwane benu lokhu niyaxabana njalo lokho kutshela wena ukuthi cha sokudingakala ukuthi sokungenelela kube nomuntu ozokwazi ukuthi asisize khumbula ukuthi nako ukufuna usizo kodokotela or medilution akusho ukuthi wena uyafeyila kubudlelwane kusho ukuthi uyabusukumela ubudlelwane bakho ukuthi uqinise ukuthi ubakhe okay abantu abakulandele lapha emedulation na ngiyazi ukuthi nalapha esibhedlela sure nakhona futhi esibhedlela kuyimanje nje kukhona abakhona abathi thina sifuna ukuzilukisa ingqondo zethu sifuna uDr Mthemba size ukuthi siplan unyaka wethu ukuthi ngifuna ukuba ubani nginento engizifisayo kulonyaka engifisa ukuzuza ngifuna abantu abazongiguide abanolwazi so yonke into i-diet ngoba konke lokho ne-diet futhi nayo kubanga inkinga nakhona ekameleni so whether mhlambe uwena lo muntu loyo odlula kuloko or uyazi ukuthi 2026 wena ufuna ungena kuona nengqondo yakho iphilile ipholile and uxolile woza kumina ngikusize lapha eMedilution Wellness Retreat esibhedlela ukuthi ngikusize ukuthi udlule kulezo zinto lezo okay ngoba yazi ukuthi ubudlelwane abutestwa izikhathi ezimnandi ubudlelwane ukukhathwa lezo zikhathi lapho kune stress khona ubudlelwane kutestwa izikhathi lapho ungena mali khona ubudlelwane kutestwa izikhathi lapho kunama temptations kade kune party kwenzakalani kwagangeka ubudlelwane yilapho kutesteka khona ubudlelwane usunyathela umngani wakhe ngephupho yes so ke ungathi uyazipanisha ke or udinga ukupanishwa nawe but what you need ukuthi upholiswe nakhe kahle ubudlelwane benu thina eMedilution sokwazi ukuthi sinisize lapho inamba yethu eMedilution whether ni couple or wena njena ningasithinta size wena emotionally imizwa yakho sikusize ngeimali zakho sikusize umzimba wakho endaweni esafe lapha eMedilution Wellness Retreat inamba yasesibhedlela ithi 0729947547 all right but khumbula ukuthi kune clinic also eMedilution eLi Botha's Hill ngase Hillcrest enye se Richards Bay okay so ufuna ukuza khona mhlawumbe ufuna uklina umzimba ufuna udetoxa uklina igazi uklina inyongo uklina insalela zamaphilisi zonke lezo zinto ziyakugcinezela kumdavazo uchathe uvule imithambo eyendukwini uklina inkomo ibuye inkomo ithi manqa konke lokho chathe ngiyakwenza konke lokho so if ufuna ukwenza lokho fonela iclinic yami ke inamba ethi 031 765-8475 Dokotela ngesonto ezizayo sophinde sibambe kona ke mlalelo Ukhozi FM ake sibonga kakhulu kuyena uDokotela Nomcebo Ukhozi FM luhamba phambili.